Bombe! Uwitwa Zucu inda ni nyarwege aragaragaza ko agiye kubyara. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino bari kugenda bibaza ngo ese iyi nda ni yande? Ese yaba ari iya Diamond Platnumz? Banza ukande subscribe aho hasi ubundi nze nkuhereze amakuru yuzuye gatanu kuri gatanu. Reka nkubwire ko kandi buri muntu wese wakanze subscribe kuri uno muyoboro wamenya n'ibinfo agenda abona update kandi akazibonera ku gihe buri kanya. Uyu muhanzikazi rero wo muri Tanzania ari kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko amaje gushyira hanze amafoto yiwe ku munsi w'ejo yashyize hanze amafoto yiwe agaragaza ko atwite, ndetse ibi byatumye abantu benshi hirya no hino bibaza iby'imikino amaze iminsi n'ubundi ari gufinda. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize yari yaratangaje ko yatandukanye n'uwitwa Diamond, nawe akaba ari umuhanzi wahariye ukomeye muri Tanzania ndetse no muri Afurika. Akaba kandi yaraherutse no guhakana ibyo bavugaga yuko bavuga ngo yenda kubyara, ariko yari yarabihishe. Ariko rero mu kanya kashize mu masaha make ashize ni amafoto yagiye ku muhanzikazi yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko yambaye imyenda imufashe ku mubiri ndetse inda igaragara neza ko yenda kubyara, ari no mu mafoto asa n'ayitegura kwakira umwana, ibintu abantu benshi bakunze kwita baby shower style. Ni mu gihe rero nubwo ibi bikomeje kugenda bikwirakwira, si ubwa mbere havuzwe amakuru nk'aya ngaya. Mu minsi yashize Zucu yari yahakanye amakuru abo yavugaga ko yaba yarabyaye cyangwa se atwite, avuga ko amakuru nawe atayazi ndetse ko ari ibihuha by'abantu bo ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe uyu muhanzi yari amaze igihe kinini, ubwo namwe murabyumva, nimba amezi 9 yarashize atarongera kugaragara kuri kamera, akaba yagiye kuri kamera yerekana ko n'ubundi agiye kwibaruka umwana. Abantu benshi rero bari kugenda bibaza ngo ese uyu mwana ni uwa Diamond? Abantu baheze mu gihirahira, ariko ni mu gihe bije bikurikira indi nkundura ya Zucu uherutse gutangaza ko yatandukanye n'umuhanzi Diamond Platnumz. Bari bamaze igihe kinini bakundana ndetse banakorana umuziki, banyimajije kugera kure. Yavuze ko kandi bahisemo gutandukana nyuma y'imyaka igera kuri 6 bari bamaze bari kumwe ndetse banakundana. Ni mu gihe buri wese yahise ahitamo kwibanda ku buzima bwe n'umwuga we w'umuziki. Iyi nkuru rero iri kuvuguruza cyane, iyi nkuru yasohotse yuko atwite iri kuvuguruza cyane ibyo kuba yaratandukanye na Diamond Platnumz. Nyirango abantu mukurikirana showbiz hariya muri Tanzania, amakuru muba mugenda muyabona gatanu kuri gatanu. Ikindi rero kiyongeyeho kandi cyongeye gukurura impaka nuko kuri ubu ngubu mu mwirondoro cyangwa se muri bio ya Zucu kuri Instagram hatakigaragaramo ko agikorana na Wasafi ya Diamond Platnumz. Ibintu nabyo rero byakomeje kugenda bikwirakwira hirya no hino, abantu bibaza ese koko baratandukanye cyangwa se ni bya bindi byo ku mbuga nkoranyambaga bya prank. Zucu rero yinjiye mu muziki mu mwaka wa 2020, murabyibuka neza cyane, yasinyiye Wasafi ya Diamond n'ubundi studio itunganya umuziki ndetse ikaba na Reba hariya muri Tanzania. Yigaragaje nk'umwe mu bahanzikazi bafite izina rikomeye n'ubundi muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko kandi ubuzima bwe bwite bukaba bwarabaye inkuru nini kubera urukundo rwe na Diamond Platnumz. Reka nkubwire ngo amakuru uko turagenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Iyi ni Menya n'ibinfo. Buri muntu wese wakanze subscribe hano buri kanya agenda abona update nk'izi ngizi. Tubonane mu kanya.